Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Virgen de los Remedios, induna ng Diyos sa mapaglulus. Virgen, Virgen de los Remedios, pagtuli patugot mamaus. Virgen, Virgen de los Remedios, induna ng Diyos sa mapaglulus. Virgen, Virgen de los Remedios, patuloy patugot mamaos. Ing awas ning Ginoo, bulong ning Hindu, makiramdam miagwangan papunta king ing lugod ning Ginoo, ing ligap ning Hindu, pakamanan, palabungan, pagmasusya ning kapiesta. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Jesu Kristong Ginoo.
Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlain sa laming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulong, yawon mo'y keken kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo, ikenganak mong kekamagsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlain sa laming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulong, yawon mo'y keken kapaldanan. Sakit at kamatayan sa gipan mo, ikinganak ang kasalanan. O Indumi, pasig naman mo kami. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlain sa laming panalangin, ang Hesu Kristong ginuning pagkalulong, yawon mo'y keken kapaldanan. Damdam ka kike kaming awus, ikiramdaman kekeng mengabus. O Indumi, ang Jesus layran mo kami. Lulusan mo kami, sambitlain sa laming panalangin, Hesu Kristong ginuning pagkalulong, yawon mo'y keken kapaldanan. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulong, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Maya pa, bengi po kay kayungan. Malaos tamo po king kakatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Tunay po magrasya, iting gabeng yan, uling meto niya po karing kakatamo pong idol pari, ing kakatamo pong kayang tabi. Amang magpakilala kayo po. Maya pabengi po. Ako po'y Father Venancio. Middle name po Deirit, family name Viray. Ausanda ko pong Jake. At kasalukuyan ko pong makadistino ngayon, iking Christ, the Prince of Peace Parish, kaya iking Mawake Resettlement Center, ing Barangay Misa Pambiabas, Mabalacan City.
Eh po balo mo nung atatandaan niyo po. Pero sigurado ko po yung balo. Ikayo po yung mumuna namin pong spiritual director king kay. King Carlos. Minor Seminary. Yung pong Minor, wa. Mother of Good Counsel Seminary. Yan po. Alwa na itan Balba na po. Sige, Sige. kaya feeling ko po yung natatandaan kasi first year ko pa po. First year ka pa ako, Opo. Gregorio Oliver. Opo. Among, pila na kayo pong years, pari? 36, anyang March 14. 36. Ako, 1987 ko may ordain. Nung kayo po may-graduate, pari mo? King San Jose Seminary po, kareng Jesuits, kita King Ateneo. Anya po kasi mo munang panahon. Eh naman malambat. Din pong kikatamong magpari, magarala po Manila, niya mo. Anya po ang panahon mi in high school kini San Fernando, ang high school yamu. Po ang kayari mong high school, in rector kanita, pong seto. I-distribute na kami kareng Seminaryo Manila, ating metong King Tagaytay, itang ausandang San Agustin Major Seminary or SASMA. So basically, apat lang seminaryo dahil available kay Katamo. Lumenila, San Carlos Seminary, tangking Makati, seminaryo ng Archdiocese of Manila, in UST Central Seminary, king UST, kareng Dominicans, at in San Jose Seminary, king Ateneo de Manila, kareng Jesuits. Bala ko mo po, choices yun po ita. Distribute na ko po nga po sa ito. Kaya sa ito yung mag-distribute. Depende po kitang karisimi o depende... Di-distribute na kayo po talaga. Discretion. Maganda po. Actually, I think ikit ko. Era na kamangkit na rin. Just solo pa sa atin, mag-exam ka kaya nga. Kaya di kalungkot. Anong upset to? At di mo po kitang atatandaan niyo po, nino man po rin may graduate king San Jose? Kasalukuyan, well, actually, yung atsuko ka rin, Father Jose Lenzon, Father Vic Nicdao, Elmer Dizon, Raul de los Santos, ang po'y Bishop Pambudabin. Diyos ko. So, ilamo rin. Father Josel, bali, first year ni Father Josel, second year ko, ang po'y James Lakindano, mo na yung metenergo. Kay bat di Father Vic Nicdao, ang po'y apong Raul, kay bat di apong Elmer Dizon, kay bat di Bishop Pambu, iyang peka senior. Kitang panahon niya. Dito po rin pinaka-idol mi po seminaryo mo. Di po mga galiga pari. Among antimo po ita, kaya riyo po kanita, magbalik ko po Pampanga. Kaya rin siyempre, yung rector, yung kasabi rin, obispo tamo, ganaganang about us in correspondence. It's kanita panahon ng Apong Oscar Cruz. Timo, halimbawa, itang ewari, ating tangging seminaryo, itang ating balatang lectorate, makanya, Opo. tita. Acolitate, dito po. Acolitate, yung obispo. So, wala mo, wag pag-communicating rector. So, kaya rin, yung deacon ko, that was August 10, 1986, balang weekends, paulian da kami. Kailangan mag-insert na kakain diocese mi. Yung pinili ko yung Daw, Our Lady of Victory, kasi malapit siya yung istasyon. Uli magaral kepe. So, kaya rin na ning weekend, sa Guling Muli, Manila. Kasi tang terminal king Daw. But sa mapas, kang apong galang kanita king katedral. Ang timori, apong bikyatan po, apong roll ka rin lang. Pero ako pinili kay kantaya pong iabot kay ni King Daw. That was diaconate until March mayor din kami. Opo. Yung hindi ko kami mag-aral kayo pa. Pero timo po mo, kasi po, kayo po may labasan tayong episodes, papakit mo po din ordination. Noon kayo po may ordin, pari. King St. Michael Paris, King Masantul. Po tang kayari po Manila, yulida kayo po. Yulida kami, kaya hindi kayo mayor din. Pero rin diaconate mi, mayor din kami, kaya King Labista. Yung parokya na ning Ateneo. Kitang lele... Labista, Lele UP, Opo. between UP and Merinol. At yung parokya ka rin. Nanig sila kita, kalimang ko na ito. De la Estrada, Lopez De la Estrada, Estrada. that's right. De la Opo. Estrada, yeah. So makanta po niya mo, kayari po may gara Manila, ulida kayo po Ulida kayo Pampanga. Pampanga. Kaya mag-start na po, anting kayong pa mag-serve na po. Yeah, Noong kanya po yung muna yung assignment mo? well, seminaryo. Niya pong... So, niyang mayor din kong March, pang school year, King High School. Opo. Seminary, kaya ito Father Raul de los Santos. Although,
Pero weekend, inutos na akong Archbishop Cruz. So, pan may nga na apong makalindul king Mexico nga na. So, weekend ka rin ko. Siguro, hanggang may ko seminaryo, weekend, sasaw po king Mexico. At tatandaan ko po kung tama ko niyang high school kami po, balam man po ayari, kabab milipit na kayo po. So after seminary no 5 kayo po. years, so after 5 years, yung seminaryo, delara ako St. Michael Paris na naman, Anao, Mexico. Ano, Mexico po. Yeah, I stayed there for almost 9 years. Balap kayo, lingwanda na ako eh. Waring 8.5 years. And then... That time po, mang malambat la po din pare? O depende Ala po? lang masyadong... masyadong malino kalupang yun eh. Ala pa nga usandang total revolutum. Tanga usandang... Ngayon kasi agnarag ng tangan Opo. eh. Kantala. Sumelwa na ka, retang hanggang palipat. Nung adwa kong pulo, total. Kabuuan. Eventually, then pari, they asked for it na agnaragnan. Kasi magkasagil eh. Opo. Tama na sa inyo. Pero ito, panahon na ito niya, 8.5 years, yes. King, Ano, Mexico po. Kaya rin po na Mexico po. Kaya rin ko now, I was supposed to be assigned in Daw. Oneng Kenya, King Our Lady of Victory. Papunta na ako daw, sa mata na akong upset. Ating kanong may sabing pari kayo. So, imbes na, in a way, mas ating mikiburi kaysa ating Opo. Daw. So, wala nang problema ka na. Dela na ako sa Santo Domingo, Mexico. Mexico po. So, Mexico ipa mo rin. Yan, nagmeko Mexico, na Kabalenan, siguro. Anao, ne po. 4 years, kaya Anao, na 8. So, kaya ba't Santo Domingo, anya, halos 16 years ko or more. Mexico. Kaya rin po Mexico kanta. Magalang. Kabalianan po. Bartolome Paris, Kabalianan po. So, yan naman yung dadalanan ko. Ita pong save. Yeah, same, harapin. So, yan pa yung assignment ko. And then, Babalakat. Kabalianan po. Kaya San Rafael Paris. San Rafael. O, itang mabiga nga. Unang kaya mo ite. After magalang, itang, sa makyabig itang reshuffle kanta niyan 2013. Siguro may burnout ko or what. May ka, dita ka sakit. Bisa ka pampaynawa. At siya ko bali pari. But then, yung 2014, may retired Jim Pari San Rafael. So, akong available. So, I thought I was not ready yet, pero, sabihan na akong upset. So, miras ko ka rin at San Rafael. And now at present, kiniking mabalakat pa mo rin. So, 9 years na ako mabalakat. Opo. What, 16 years. King Mexico, ngayon Nung 2 years tapos, miras kong 11 years mabalakat. So 35 years na ko po. 36. 36 years bilang pare na po. 1987, Karen pong pinaka-assignment nyo po mga po memorable. Of course, very challenging. Yan naman memorable. Pangulitan ko, okay mo kasi dakal ko abalo. I was in a way forced to, to even theologize kay manitang sitwasyon. In Mexico assignment. In Mexico assignment. Magalang. Actually, mabalakat medyo mayan bagya. Kasi panegsasabyang karen kapatada pari. Wari kayo ako kayong karanasan nyo. Imbye pari ating stress. Pero yung stress, manibatan kayo nga duwang source nga ako. Opo. Number 1, ingobra na rin pari. That is stressful. Number 2 rin tao. But there are parishes anong den tao is stressful. Ati po makanta. Alalanda ka lang kuskus balubos. Opo. In other words, but there are people, a parokya, bukod king obra mo, den tao is stressful la naman. Yeah. Lalo na yung area anong nuka rin may gumpisang social unrest kaya ti Pampanga. They were used to violence. Kaya niya may gumpisang social revolution kaya ti Pilipinas. Areang yan, ang Fernando, Mexico, ang kagita-kaya kayo, Santa Ana, Riot. Ating masanting milyari karela, atin mo namang negative in a way.
ing masanting they are socially conscious din tao ka rin. Itimburi ko ka rin. When it comes to social issues, saguli. Pero ing sakit, they are very assertive. Alang pari-pari, something like that. Mantap po. Well, sabi ko niya kasi I came from a very traditional town, Masantol, Masantol Mabebe, Minalin ka rin gumegar, balo mo naman, religyoso na rin tao ken. So, in a way, in assignment ko puro ng ken, Mexico, magalang, it's a new experience. It was a new experience on my part. At balang po, assertive la po din tao makanta. To a certain extent, but in pagkamasanting ken, I was able to write my experience. And ako man susulat nung ako ma-provoke. Ating basa ko labing po rin libro yung amang. Itang experience ko 9 years king anaw, sinulat ko ang Poking Santo Domingo. Because I was provoked. Nya anak kaburi. Kasi nung ako may provoke, sumulat. Anya nga chuk magalang, gawan niya sa aning history na ning magalang, o may sakit kong bagya, itanang likuan ko yung migpatuloy. Kaya king San Rafael, well, uneventful. Wala namang excitement. Pero sabihin, very typical balamsray niya yung San Rafael. But ngayon, iuling natin yung inassign. Ng obispo ka na ako, may provoke na ako na naman. Opo. Niya, may kasulat kong mapilan na primer para kaya kayo. Practical mo. Gamitan nyo kaya yung program inassign na ng obispo. Opo, yamong po kasi yan Kaya lalo tayo pong kayabing yan Yan po yung mani muna po yung programa pong BEC. Ito pong BEC among, no kanya po initially experience ita? Well, parte na information king seminaryo. Gangay po kukutang king San Jose Seminary, 5 years in theology. Kasi after second year theology, mag-live kayo kayong academic. I think kayong 1 year, yan na academic ya. Makokeking seminaryo. Our time then, tiknang da kami karang Agustinian. But usually, kita king Novaliches, itang king karang Jesuit karang, Sacred Heart Novitiate. Anyway, that's a 1-year program. Itang meto nga program ka rin. Kasi in idea about SPFY is bala mo internship ya karen pari to experience in the the pastoral practical thing. Metong karen diniscuss mi karin marakal pa among others yapin pinyan in Tatalan Parokya organizing people. So that time hatching kay in BEC. So, may nga expose kami kareng parokya. Bukod king ating, di panahon dari Father St. Pico, di Father Benny Mayo, Father Joe Blanco, king Laig na siya na center, kareng Jesuits. So, may in-expose na kami kareng parokya. Even up to king Bondok Peninsula, itang kari Bishop Bico Campo, banda karen, kasi rin pari ka rin, talagang pa-practice din BC because of the need, ating kapamangailangan. So we got exposed ka rin. Dahil alwa naman kaya tinuwi siya. So there, karin niya mitanam in knowledge and experience about this program. So niya mayor din ko, nanyang first pastoral assignment ko, yapining anaw, after the seminary, after my assignment in the Mother of Good Counsel Seminary, king anaw Mexico, linawi kayong sitwasyon. Kung naman babakalanta. Actually, kayo mababanggatin na yung BEC. But that experience, yung at yung ka na akong pamisip. So, ingikit ko talaga, ing rich na ning organization na ning parokya, masyadong malapad. Bala mo yung image sa gagamitan ko yun Father Talk. Itang ating kang garden, may ito nga yung tubo. Ing mababasa, kapurit mo. Opo. Bala mo, 1/10 siya yung darasa na rin kaya kang danong. So may ideally, dapat nung pastor tamo, dasan talangan. So nanggawan mo, mga bit kang tubo. Kitang garden, ito may mabasa. Rin tubo nga rin, ibig sabihin ding communities. Opo. Makanyan. Pero niya nga ako ka rin yung style, like, at inakandasan na pastoral council ka rin barangay Inggewa ko, in-expand kay Pastoral Council. I saw to it, balang sityo, balang sulok na ning barangay, atin lang 5 representative, lulok-lok king council. Yapi din Pastoral Council. So from
lula or apat la, may gingadwalang pulo. So ilang mimitikang kureta, somehow hoping na mirarasnan la tungkol keng kasalbantayanan, di nga mirarasnan. So makaniting gawa ko. So nyapin, may saya, pelitan kayang structure na ng leadership kayang parokya, having that BEC mentality. Rema baling BEC. Anyan sulat kayong experience ko, karing kaya mo abanggiting BEC. Pero rin tao mismo yung rebalo. Makas dan laya, pininga ko naman nga ako. Dahil balo. Pero itong structure kanita mo, ang popo itang ngining pipresenta mo, Ela para Basically the same. I realize. Anyang nga chuk Santo Domingo, I did the same thing. Anyang nga chuk now. Kasi rin typical parokya, tinitok na. They are, barangay parish. Opo. Yung kay kakyan, Del Carmen. Del Carmen. Opo. Wari, ating kakanyan chapel, barangay lang eh. Opo. Am I right? Sitio pong Sitio barangay. la, alright. At hinang, kasi maluwat no ken din eh, may kakamag-anak la. Basically, ito lang ano, farmers la. Ekalupa keng urban center at dakalay squatters. Ampong, ampong miyayaliwano rin tao. Ala nung connection may kikilala. Ekalupa keng barangay, may kakamag-anak la rin. Kilala po. La. At maluwat nung maraton ka rin. At traditional la. Katolikula, gangire baling pang katolikula. Oo. Pero again, samot-samot la. Timo keng parokyak ngayon eh. So in a way, ining propose tangi ni it was colored by that traditional structure karen parokya kaya ti Pampanga, but uling makadestino ko kining urban setting, natural, manaliwa yung bagya mo naman. Opo. Nyapin, ing sasuggest ko kay diocese, we use these different models. Actually, kanyang mag-meeting kami 2 weeks ago. Papasulat din ka na ako ng gawa ko how to build wari nutos na kataning obispo by the end of 2025 balang parokya tilang core group. O nang in-insist ko magumpisa nung ini because you need a lot of time. Opo kasi nung kanta pa mo. Ala no? Ala na po. Kasi ilawen may nya kinwento kay siya makasulat ya kita kanyan in gawa ko, in process ko. It takes time. Especially when it comes to forming people. So now, may itong yung model ito. There are some other model, yapong Ray Cruz siguro. Ing sakit kasi, ala naman textbook, ala naman playbook, kumbaga, kayong about doing this. Ingat sumukay gamitan determination. Opo. Paniwalan to reach out. Kareng marireach out. Lingunan ding malilingon. Kalupan nga banggit ko nandun eh. Ing structure na rin kaya katang parokya ngayon, bala mo, oreni mo. 1/10 lamo, kumbaga kayong parokya. Panay ko sasabihan na, sa ime itong apari ka na, antay parish mo, ay anana, patuluwal tam, parisyoner kaya nana, uwa parish kaya nana, ingkutang parish priest na nakamana ako. Ali, Okay, itang po na. bala mo, itang Possible po ito. girlfriend kaya nana, boyfriend na nakaman. I mean, you know what I Opo, mean? yeah po. We keep on talking about, this is my parish. Parish priest na nakaman. Opo. Makananak ang parish priest, mo mang kakilala. Mo mabalo. Sabihin, girlfriend kaya na mo. Kutang, boyfriend na nakaman. You know, Well, pero ideally po, kunwari mo po ging meto nga barangay, dapat pilala po ding cell groups ka rin. alang dapat. No specific, That's mga specific. po. Kasi, uitapin, kapag nasan, we should involve as many Catholics as possible. Hanggang matetane, talangan na involve them because there are just so many. Mukeng parokya. Opo. Anyang atsuko kinga now, pala simbalangan din tawa now. Tila sa mo tiglesia ka rin. Poitang San Juan, may itong ka rin religious din, more or less, sabi mong siguro mga 70% sisimbala. O nang datang 30%, marakala naman. Exemption niya ito, more than a rule. Siguro, banda kay katamo, baka kay kayo Santana, Mexico, marakal pang pala simbagan eh. Pero kay kami po, magalang, ampo, in District 1. Opo. District 1 we. Ampo yung mabalakat. Ay. Tapos sasabihan ng bishop, 80% nila sisimba, 20% lari sisimba, 5% lari yung mabalakat, palagi ko.
95% alila. Mas mababa yung kaigan. Yung devotion kan. Pero Katoliko la. King Santana po, mapanyambala. Balyaring matas ken. Opo. Baka 50-60%. Okay kami, makabebe, masantol, minalin. Basta tungkol kay nga pong Ginoo. Ne. Opo. O neng kayong karanasan ko ngayon, mabalakat, magalang, ay ali, mababang bagya. At gang ka rin pala simba siguro, detangge pala simba, I don't know about this. Kaya kalan, yung meto nga process sa gawan da is kailangan gawa na sanang census. Ako gawa ko ito kayong parokya ngayon eh. Kasi anyang mayari yung census, pe pakit kaya ka rin tao, bubulan. It's a solid data. Akit ding ingay, sitwasyon na Ito pong census sa mga baya pong household, tama? Yeah, anyang... Ano po yung basic content na po itang census? Census. May aliwa, kasi, yung intention mi kasi, anyang panahon ng pandemic, panyad nilang South, mo nga nadinan South. So, mo nantiling lawen, mo peka kalulu. So, niya pa census ko ba ako nga balo nung niren peka kalulu. Ito talagang mangailangan. So, mig house to house. Ne? O nangyari ta mig house to house, punta lang tanungan. Pilal na rin matua, rin anak, denge magaral, denge kasal, tala asawa, na ano na nga. Although itang last dili, nanula reliyon. Ting Katoliko, ini. So, abalo ko ng pilal lang Katoliko. Pilal lang Iglesia, pilal lang born again, pilal lang Muslim. Abalo ko ito. O nangkita nga niyang akit do rito. Isa impression da, di mo keng resettlement, ding impression da rin tao, I realize, uling, amo nga na, niya lang masyado sisimba. Di tak nalayat ang Katoliko nga na. O kasi kahit doon born again, ano kaya active. Ha? Ikit ko naman ini, migmisa ko kay high school ka rin. Siguro, one-third, lasinin ba? Born again na lang. Tama ka yan? So, ang titing impression da, na may bawas lang rin Katoliko. Ano kaya active eh? Anya lumwali census, ali. 87% ka rin resettlement, Katoliko lang. Katoliko lang po na. Itang traditional na barangay, di ba, yung Mawak, kaya po yung Sabang Biabas, 90% hanggang 91%. May nasdan nila. Okay, you have to do something about it, ha? Pero ausan tayo po resettlement yan, dito pong Melahar. Melahar, yeah. King Mabalakat. Kasi anya pong maglahar, anyang 1991, may gumsay may makbugya po pinatubo, 1991, and then subsequent years kanita, hanggang 10 years, every year balang darating yung bagyo, tutuluing lahar. So, dakala community mga tambunan. Tayo naman nagnanaglan. Gangking Bacolor, mitura niya pa rin, taging duwa tata, San Antoy. But eventually, peka last dealing, kabalansyan. So, ay naman, misa na pabanwa ita. Now, ing Mabalakat, mitura niya rin, at Chukelele, sa Kobe River, may itong parokya, may tambunan niya. Mabalakat, siya, Pinindolores Parish. So, man siguro masyadong balo, but that was a parish. Yung pari ka rin niya pong Nicolenco, kababaywa na rin pisang pa na pong kumbinto, di natanging lar. Elaman may kapag-celebrate 1 year anniversary. May tambunan yung the whole thing. Ne? So, itang parokya nga ito, ilang at yung king Mawake Resettlement Center. Kasi ping miyang ining madapdap, just probably 2 kilometers away. Yung madapdap resettlement naman, Batla Bacolor, halos Bacolor la. Pero yung Mawake Resettlement Center para, by the way, so siguro, I can say mga 90% Mabalakat la. Mainly from Dolores Parish, Canita. But ating mapila na percent, siguro 5% from Santa Rita, Gasak. Santa Rita. O Adela Doken. Yeah. Ila mo naman ding mapila na yaktibo kayong parokya gani. Pero basically mo, ang Timo Poreta, itang king nung magkabisita po ka rin, then ang tao ka rin, urban la po kanyang deta o considering Mabalakat city? Yeah, mauwa, city. Consider na yung urban, kay batatin lang Magobrala, dakala Magobra King Clark. Yeah, although, mainly is natural. Kasi kay siyudad Macanyan, nano mong obra, hanapin Father Alvin ganita, gang magtinda lang nanong paderang-derang, kaya manakita niya, tusok-tusok or whatever. So, kaila rugo, makiraklan, vendors sila, well, dengali mga nakapapag-aral, mag-obra lang masanting obra. Pero, it's a kind of a lower class community. Akit mo,
Itanggat panapon, pakamotor langan, mamun sa tira siguro kung kaya, retang daily wage sa earners, kaya raklam. So ito mo, mga kita pong busy. Yung pinaka-target tampo ka rin, itang mumunit ang faith life expense na po rin tao. Impeka target, di pinitang lingunan laring ay malilingon. Ito po. Di nga usang kong malalakwan. In peka compelling reason king why we do BEC. Dakala reason. Metong nito abanggit mo. Pero the most compelling reason is dakal ang malalakwan ka rin Katoliko. Malalakwan kingay gana-gana. Malalakwan emu materially. Ding dakala makalulos sa lusela babangan. Socially, makakawa nila. But more so mo naman, spiritually, rebalo yung kasalbantayanan. Katoliko lang, pero rebalo. They are just not part of it. Metong yang yato karela, datangin Pasko, datangin Maleldo, yahan naman dugo. Ela makiabe. They are at the periphery. Manalbe, Lalawe. Most of them feel the elamang kayabe. Huling lala nga pagmaragol, lala nga contribute. At dakala, kita sensus miyano karakal. Itang metong in kasing parokya, yanam lang resettlement. Kaya metong resettlement, nung argent kang example, nung 2005, 700 na rin Katoliko, dahil nga kakit ko sisim pag-empisamban, masaya ka nung atin dinalan. So, kutang mo, ang turet ang 2,600, 2,600 no karla. Okay, dahil nga alwa, sisimbala siguro rin aliwa, 2,000 la pa mo rin. Marakal pa mo rin. So, BEC, ilang yang pakibatan ito. It's not just an ordinary program. It is about building the church. Era kalupa rin ministries. Timoy ministry on liturgy. Liturgy ay gawan da. On ministry on service, anything related to service or formation, katig ali. BEC is building the church. Ingaw santang church, that's an illusion. Di nga kakita ng church, dahil lulub kayong pisamban. Whatever, nung isipan tamong church party no ng territory tamo, illusion niya ito na matuto. Nakatamang kakilala, nakatamang balo. They are not even concerned about us. Kalupan yung sinabi ko nun din, tuturing mo ang girlfriend, meron ako mang boyfriend. Opo. You know what I mean? So, we really have to reach out to these people. The only way to reach out to them is go to them directly. Have a personal encounter. We think sasabihan na ng BEC. Eta naman, sasabihan na eta gagawa nini. Gagamit tang mass media, tintang TV, gagamit tang radyo, gagamit tang Facebook. They can only reach so much. Ala pa mo rin. Dahil nga wala lamang cellphone. Opo. Eta katama nakakit. Deta pa mo rin pala simbay lang manakit kaya katama. Ilang interesadong malalbe kaya katama. So, ako iti, ekbalong ikuha yung idea ng BEC. The only way to reach these people is go to them and befriend them. Have a personal encounter. Ausan data dialogue of life. When you do that, you build communities ka rin. Yung BEC program na ng Archbishop. Kaya, Albenia po yamong na po, kasi 36 years na po pare, pero kakit na po na kulang pa mo rin po yung kikatamo po. Kulang amarugulo ba? Pa mag-reach out na po. Yang sabihan tapong we are very busy, we have many programs, pero rin kayo po, etala para reach out. Just to give you an example, dakal ka rin pari, kaya magbisa la ka rin streets. Opo. O ninumure si Simbagang Street. Dito pala simbana naman. Dito si Simbagang Pisamban. Dalamiging street, ilang aki muna naman kitang street ito. Detang, the rest, detang talagang malalakawan. Lalo! Kayo po tutoy tamok na. Oo. O rin po, magbisa ko po pisamban na. Kaya ba dalaki pag metong street? Oo. Karas ko po rin later na. Lamtasan mo. Gugoyo tayo sa rin ito. Opo. Kaya makanantala mong paglolondeta niya. Nakatakara program, mag-announce ka kayong pisamban. Rita pa po rin dati lang datang aktibo. Ausan kong suki. Suki la. Gang nang gawag tamo, we just play among ourselves. Opo. Kasalang bahay niya yun mo, libreng binyag, yan naman po, mo naman. Hala! Yeah. And yet, sabihan ko kayo, when you reach these people, they are new, wala lang baggages. My God. They are so fresh. Akakimay nga pong Ginoo. That's where you will experience the Lord. Then pa akakitsumpa na yung pisamban Diyos ko, ano no karakala bagay reta?
Dakal no regulasyon. Wala sinabi rin parisewan kung eskriba ganyan. Makarandam na po kayo, hindi katang kakrusada. Ali, totoo yun eh. Opo na. Pero munta ka rin bayo, Diyos ko, may nga pong gino. Ako yung ngawas ko karela, there seems to be magic in there. I don't know. O tagal lang totoo ito sabihan nga pong gino, where 2 or 3 are gathered in my name. I am in their midst. At syuketang midst ita. Kasi they experience the Lord in there. Kung nanyo rin pala simba, do they experience the Lord in the church? I mean, personal, panandaman dyan. Akasanayan da na mo ita, kaugalyan. Akasanayan da na mo. Opo. Yasong kailala nga gawa, may panyismis na lang. Kailala sa sabihin ng mariwarin pari. Gagawa na lang kwento niya po. Masyado pong pamilyar niya po. Pero ako kanini, on Sunday, at yung Archbishop ka rin, pabless ko rin bukluran. Inawas mo lang bukluran. Uling may itong lang buklod. O rin leaders dati na 150. Yapi na po din kay Reta. Leaders na pa. Leaders po. Kung naman nga papuntan din ang ati tipon to, ginuko pa ka ng kuli, karakalte. Ala kaming resources. But, lawen may ruguin divide camp isang banyan eh. Potan darat ang largo Reta. Den pala simbo. Lawen dalo. May lupa ra. Nino rin, nga ra. Kung wala kaya palo-palo. Den naman bayo, bukluran. Baka nyo palang pisamban din. Kaya lawen-lawen to rin pala simba marine largo. Ano pa kasanting apiblas? Hila, kalulula, lala piblas. At least napapansin niyo po yan niya mo. Ali, balik sabihin, may division yan ni Kaya pisamban. Ignorantile, ignoramos sila. Opo. Pero sabihan ko kaya ka, anyang oliwik, ilang beg salita kayong balamo mo, kayong recollection. Opo. Kaya pag-share ko lang, inukoy lang, saan niya magsalita, ano kabiyas na ngayon? Wari, kwentura mo yung biyaran eh. Angas dalurugurin pala simbang araw. I mean, you'll see a lot of miracles if you do that. If you do this, kapatid tampari. Opo. All you need is a desire. A desire kayong puso tam. Mga tita tam. Yan naman easy yung makanyan. But, so paano ka naman nga pong gino? Tandaan niya ini. If a project is worthwhile at makasabi king kayarianan ng apong gino, yan ang paboran. Maging bayan, hindi gana-gana. And it will come. Mangaltoro ng leader. Ako ngayon ako pupunta ka rin bukluran. Ako gumpis Pero after 2 years, ding nibitigan ko rin ng leader. 40 alam. Pero pag misa yun rin po kanta, alin na po? When necessary. Usually they follow ating kung gewang ewari. Sinulat kayo itong manual after finishing a certain 8 weeks. Bala mo recognition day karela. Munta ko rin pagbisa ko la. Just encourage them, motivate them, and so on. To go. Kasi, man atso ka rin, pauli mo. Initially, yes. Oh. It is because of their experience of the Lord. Nya chula ka rin. Gawan da nailub da kanita. Kaya po kasi Bala mo, ating kang kilbet, potang mitaw na la. Bala na mamapila. Nilalablab na li. Pala po isang tahan po, sabi na nga pong Ray, mumuna mo yung masakit. Mumuna mo kasi, itang bala mo potang magluto kan dutong. Opo. Natural, potang burim, sinjan may ngapi, magkasakit magyay. Ginuko, mga ragul na kayo kayong kakatsupan. Pero sumilablab na eh. Wala mo na eh. Kakanya na ka mo, itang manyubong na ka mo. Mga niya ito. Opo. Metong po kareta pong milablab na po. Timo po itang kapatid ko. Ilan na pong core leaders po yan. Ala nang manutos ka rela. Kay ba't po ilaring mag-organize ka ng tao. Kay babalikan po rin pari mi after 30 families po pag-misa na lang. At igit ko po, maliban po kitang pamag-aral naging kasalbantayanan na po, pamag-reach out karela. Malamang ikit ko po may ginang community. O iting effect na dito. Itpot ang ating pong kapalyaryan, ating okasyon nakit yo po. Ipanyaw po. At ikitsupin po ita po tanga mula there. So, balang po nung ka-innocent na tama. Makatatlapin po itsura, makantahan na po. Kaya, may kikilala le. Ipanyaw pala. Makumpila pong adwa pong kayo, adwa tayong pong mensahe. Mumuna po ka rin anak ka pari, na pong message ko rin anak ka pari. Since you are 36 years in the ministry. Yeah. Umunang dili, press ko siyempre from the seminary, dakal ko pag-aralan in theology and so on. Matanda na tamo, alain kwenting knowledge in theology if it is not in the service of the people, of the faith of the people. Gana nga, value yung seminary, it is for the people.
in a way, ingamon karela, makanano deng i-apply, imbalo da kanyan, keng reality. Kakityo, dakala katoliko ngeni, ano nga ta, pag masusyan tayong 75 years na yung Archdiocese, yung pega masanting programa kayong Archdiocese, yapin yung evangelization. Mission. Yes, I mean, nung mig-reflect ko niyang Sunday, minunayang mission ba yung Pisamban? At yung project yung nga pong ginu, telakad na yung Pisamban. May mili ang apostol. At yung project eh. They are like sheep without a shepherd. Ha? May lunos siya. Because they are troubled and abandoned. So nanggawa na, mig-organize siya. May mili ang tao. Datang 12 apostol. So that is the, balamo mo, yapining reason at mag-exist tama sa church. Parishes were established precisely for that vision. Eta mo mag-content rugukin sacramental obligations and responsibility. Opo. Functional. So, there is more into it. Lala po ging panahon tayo mo, balang uso yung mga satingmalan, mga sating Yeah. liturgy, pero nagkay po akay tamo ito pinaka-core na po. I have nothing against such things, but tayo kakalingwan ng basic o batachutaket. We are missionaries. Opo, the mission na po. We have to pangalat tayo yung amano ni nga pong ginawa, wherever, in season and out of season, you know. At yung pangadwa po among, yung BEC po, pasibayo po, invite siya po para magyabe, mag-attend, mag-initiate. Yeah. Basically, na yung BEC, it is really to establish a church kareng mililele at malalakwan. A association, a organization, a ministry. Impisa sabihan ngayon yung Pisamban. We are trying to build the church already. May nga pingas yung Pisamban. Ing maiyakit kayong Pisamban ngayon, reta nangakakita si Simba, which are very few. Well, sasapak na rin Pisamban, but kumpara ka rin da ka lang may nga binyag, ditak na lareta, percentage. So, busy, it's an apostolate, it's a mission, karetang alaka rin. Yan pa nagsasabihan, antimol kayo, sabihin daw, ay kami mag-Bible sharing kami, mag-Bible study. Nino rin mag-Bible study. Deta pa Morisuki. So ako, whatever, muski nagang nanggawan yung pamamaralan, ako yung peka basic kem BEC, ding titipunan, detang malalakwan. Whatever nagawin, sige, Bible study ka rin. Sige, mag-Bible sharing ka rin. Basta detang malalakwan. Aliw arisuki. Bala mo yung sinabi ni nga pong Gino, kung di natang para ka rin makatuliran, di natang ko para ka rin makasalanan. At iyan ni limit niya. At yung limit and scope and limitation. Kayang, gagitama kanya niya. In program ng BEC, it is for those outside the circles of practicing Catholics. Tandaan niya ito. Tutoy tatakala pa mangailangan din keng circle tamo, but basically BEC is to establish the church among those outside the circles of practicing Catholics. Opo. Karinya. Wow. Bali po kaya rin po may karandang nga pong Jake, bisa na pumuli kay ba't malalawa program? Parokya. Yep. Opo na. Well, pagawa na ng obispo yan. Opo. Wow. Ngayon pa, sabihan ko na kayo, ayusan niya mo, manya diyang special meeting karen vicariate, karen pari. Opo. Eya makyabe kayo tang regular tang meeting makanyan. Special meeting, kasi dinina na katang obra by year 2025, batin lang ang core group ng parokya. But that takes time. Kaya kailangan mag-umpisa na, maybe July or August. So pang kaya siguro, pamunta lang nila rin vicariate, pisabyan, how to begin this establishment of core group. Serious yung obispo, I tell you, I've been very serious. Yan chairman, actually ako, susuportahan na ako kayo. Aliwa na yan ako talaga. Siguro po mong po talagang reach out talaring kakatamong kayabe katoliko, etangaw sa tampong faceless, the least and the last. Kanita po talaga siguro makapag-celebrate talagang 75 years. Kanta ka magmayabang. Opo. After 75 years, what had happened to our archdiocese? Opo. May ritak tamo, may rakal tamo. Well, we say this, the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, 2 million Catholics all in all.
tutumo. I mean, tutumo. Opo. All right, in name, yes. Are they really Catholics? Kilalang Katoliko kay Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Bilangan nyo nga hanggang sisimba. Gareta sisimba nga rin, takasdan mo. Yayaliwala intention. So, ini programa ini really, it's revolutionary in a way. I think, nung deng balang Katoliko, pari ang pong pari, maging masipag taking makanyan, tingpe ka masanting tang regalo kayong 75 years old. Opo. If every Catholics, no, ordained and non-ordained, mag-obrata mo para kayong evangelization and mission kareng malalakwan. O ita siguro nga pagmaragul tayo nga pong gito. 75 years. Opo. Kaya karin po kikatang makarandam king krusada. Sigurado po kaya rin po may kirandam, kalupa ko po, balami lablab ko po puso. Siguradong kakayari po may kirandam kayo bukas, mga utang na kayo karin parokyayo. No ko rin po pwedeng magkabi BEC, pangalan kayo makapag-start BEC, o yung kantatayan po, sabi talagang, we are full of grace. Yeah, that's right. Nga pong gino yung mamili actually. Yung pamamili naman tang mandampot ka makanyan. So, you have to practice it. You come together. And then eventually among you, ating lunto, leader. Ating lunto, ating karanasan ko. Then leader ko kayong BEC, kung ano pinili. Kabudalalin to. So I believe, nga pong gini ang minaos ka rin. Ilang tinipong ko. Ilang didipen mo kasalpantayanan. Palablaban mo pa, mga yan. Kaya makabitin man po. Pero dakal pong dakala salamat kang pong Jake. Karing kakataan pong ng Manalbe at Makirandam. Ini po yung kakataan programang Crusada. 75 years full of grace. Hilagyo na po yung kakataan mo pong kaluguran na Arsobispo. Mika programa po king BEC. Dakal pong nakasalamat kang apon dong. King kakataan pong bisitang pari yan apon Jake Biray. Mani muna po king BEC. At din kayan tabi mi po in Carmelite Media in Nuestra Señora del Carmen. Ini po yung Father Joselito among Tokbital. Maya pa bengi po kay Kayungan. Viva Virgen de los Remedios. Viva Santo Cristo del Perdón. O Inuning Virgen kekeng patulungan, ikang piniyetula ang pagkapayapan. Kinginduming balen, kekeng lalawigan, uling kalimpan mo, karing sablang talan. Baryos at puro, karing kabalagan, agad menatili, katahimikan. Samba ng pandimbisitas, ake kang delawan, o Virgen Amasnog. Tinganggang memalen, pigdalamang lamak, petulalang dakal, ke kapasalamat. Kasapantayanan, miulad, milablab, Ing pamikalugod, agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at maron. Ibigay mo ikekang lulos, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at maron. Ibigay mo ikekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito.